Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابان نوشینا رادیو دنگه گلدن با شیر و 15 تیر ماه 2025 سشم لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارین هجام نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریور آپویه کنفدرالیا جواکا دموکراتیک بویرین لسویدیه شرمزار کرن کنفدرالیا جواکا دموکراتیک یا هرما باکور و روجلات سوریه به داخیانیه که دست نشان کرد که سوچین لدیجی شینین سویدیه پیشیل دیالوگ و یک پونا پیکاته این سوریه دگره. کنفدرالیه گوت دستلاتاریا دمکی یا شامه برپرس وان سوچانه. ایشن نهرم دنین سوریه هاتن کشاندن جاره گدن لوه ارنگاریه تنشین. کنفدرالیه داویه ده اف بانکر. داوی لتوندیه بینن و یکتیا سوریه و آرامیا و بپارزن. دوه سوریا سبروجه دولتک دموکراتیک نناوندی پر رنگ به وکوی و رومتا مروف بپارزه دوه سوریا یا همو گلین سوریه به. پیاده ام بانگلهز نشتمانی دکن که بویر راوستینن. پیاده درباره بویرن لسویدی دی داخیانیک دا. پیاده داخیانی خود دیار کرد که اوج بویرن لسویدی بفکارن که ده انجام ده به دهان سیویل و جوان این جبو پاراستنا خلکی خود چک را کرنه جیان خوش دستانه. روشال سویدی فتنه که هندرین آخطره سوریه بر به شرکی نافخوای وده به وازرگان شر و هزین در و برپرسین و فتنه نه و گردکن دوی دستلاتا سوری لهمبری پاراستنا تواهی گلین سوری خودی برپرسیاری خود درکه هر اوها جبو پرووکاسیونان و خطاب نفرت دور بکه دوی هزین دموکراتیک و نشتمانی جبو راوستاندنا شر و فتنه دمل دست وردانه بکن آواکرنا سوریه دموکراتیک آپر رنگ و ننوندی چارسریا روشال سوریه لدجی الهجری هولدانا کشتنه آژانسا نوچهان آنهای راگاند که رهبر روحانی جواکا درزیا سوریه شیخ حکمت الهجری جهولدانا که کشتنه رزگار بویه آژانس دشنشان کرد که لناوند باجار سویدیه روش آرامه سروکاتیا روحانیا مسلمان محودین درزیا داخیانیک دا او بانگل راوستاندنا شر لپارزگه کرد سروکاتیه گوت دست مج بو لحف کرنه درش کریه قانون او سردستیا دولت جبو ما گرینگه لهم کومن تندرو ین در وی قانون رد کن ام چاره سریه که آشتیانه و دیپلوماتیک دخوازن ام دوی باوری دنکو دستلاتاریا دمکی یا شامه جی خودی همان هلوستهیه تکلین ما به دستلاتاری را قط نبونه و قط نابن ام به چاره سریه باور دکن که به هر کسی ربه دستلاتاریا دمکی یا شامه پشتگیریا ایریشن لسویدیه دکه پارێزەر و سیاستمەدارê serbixwe yê ji Swêdiyê Adil El-Hadî got hejmareke zêde ya çeteyên Daişê yên girêdayî Wezareta Parastinê ya Heyet Tahrir el-Şam li gel komên biyanî êriş dikin. Gelek ji wan dîl ketin destê şervanên Swêdiyê. El-Hadî da zanin ku mijar ji dîmen ji têxuyakirin û mezintir e û got ji aliyê derayê ve li seranserî 40 kilometreyan erişeke mezin têkirin. Diwan êrişande balafirên bê mirov tank çekên giran tên bikaranîn. Yani desthilatariya demkî ya Şamê bi piştgiriya êlan û çeteyên Daişê êrişî Swêdiyê dike. Ev êriş berdewama komkujiyên beravê ne. Têkbirina demokrasî û pirrengiya olî, etnîkî û çandî şaristaniya Sûriyeyê azad e. El-Hadî got ku Divan êrişan gelek şehîdên Xristiyan yên ji Swêdiyê jî hene û wiha dewam kir. Armanca van êrişan avakirina îmareteke îslamî ya çeteyên Daişê ye. Gelên cuda komên xwedî baweriyên cuda yên Sûriyê bertekên dijwar nîşan didin. Ev jî dide xuyakirin ku jiyana wek berê nemaye
gelên li Sûriyê jî pergaleke nenavendî li Sûriyê dixwazin. Devê pergaleke federalî pêk were û herkes bi nasnameya xwe bijî û xwedî mafên bingehîn bin. Devê raya giştî ya navneteweyî destekek xurt bide demokrasiya rastexîn ya li Sûriyê. Li Helebê hunermend bavê salih hat bîranîn. Yekîtiya hunermendên Helebê ya tevgera Civaka Demokratîk bi merasîmekê hunermend bavê salih di koçawî ya nehemîn de li taxa Şêx Mexsûd bibîranî. Gelek hunermend endamên meclîsan û saziyên sivîl û gel beşdarî merasîma bîranînê bûn. Piştî rêzgirtinê rojnamevan Şerîf Muhammed Aqifî û jiyana hunerî ya hunermend bavê salih vegot. Piştre têkildarî berhem dîroka wî ya hunerî sînevîzyonek hat pêşandan. Hunermend Ehmed Xanî, Burhan Hisko û Xonaf stranên bavê salih gotin. Hunermend bavê salih ku navê wî yê Rastîn Ebdurrehman Omer e, ji gundê Gordayê bajarê Cindirêsê yê Efrînê da girkiriye. Bavê salih di 14 tîrmeha 2016 de çû ser dilovaniya xwe. Kampanyaya dijîtala ji bo naskirina jenosîdê ziyan dest pê kir. Rêveberiya Xwesera Şengalê 13 mijdara 2024 kampanyaya îmzayan ragihandibû. Îsal jî bi navnîşana Yezdî Jenosîd.com kampanyaya îmzayaniya dijîtal hat ragihandin. Kampanya bi zimanê Kurdî, Erebî, Rûsî, Almanî û İngilîzî ye. Ne tenê Yezdî herkes li dijî xirkirinê û azadî xwaz dikare li her devereka dünyayê biriya dijîtal îmzayê bavêje. Kampanyaya îmzayaniya Rêveberiya Xwesera Şengalê 1 milyon îmze hedef dike. Rêveberiya Xweser di serî de bang li êzidiyên li Başûr û Iraqê li hemû êzidiyên li welêt û diasporayê dike ku tevlî kampanyayê bibin. Banga tevlîbûnê li hemû azadîxwaz û mirovperweran jî tê kirin ku bi avêtina îmzeyê pêşî li ferman û metirsiyên nû bigirin. Encamên kampanyayê wê ji bo Parlamentoya Iraqê, Hikûmeta Iraqê, neteweyên yekbûyî û gelek saziyên navneteweyî û mafên mirovan re were şandin. PKK nîşanê cîhanê da ku Kurd aştî xwazin. Şeniyên Helepçeyê derbarê giringiya pêngava dîrokî ya gerîleyan azadiyê de nêrînên xwe ji Ajansa Rojnîwsêranîn Ziman. Welatiyê bi navê Asî Kakayî got, banga rêbera poberiyara PKK şevitandina çekan gavên dîrokî bûn. Niha topla aliyê Tirkiyeyê pêwîst e pêngavên pratik bavêjin. Pêwîst e gelê Kurd xwe ji vê pêvajoyê re amade bike. Sûd ji derfetan wer bigire û yek helbesta nîşan bide. Pêvajo du aliyê eniya Kurd gavên dîrokî avêtin. Bêguman li hemberî ew xwaz şehîdan dîmenên şevitandina çekan ji bo gelê Kurd hestek nexweş bû. Lê divê wateya li pişt vê bûyerê baş were fêm kirin. Ebdullah Ebdulfettan jî ev tişgotin. Her gel û netew ji bo bigênin armanca xwe hin riyan hildibijêrin. Dibe rê û rêbazên wan ji hev cuda bin li gor dem û cîhan tê guhertin. PKK jî ji bo mafê rewayên gelê Kurd dest bi xebata çekdarî kir. Pêvajoya aştiyê ya ku nehatiye destpêkirin jî berhema vê xebata çekdarî. PKK îspat kir ku ev ji bo bidestxistina mafê neteweyên gelê Kurd têkoşînê dike. Pêwîst e dewleta Tirk rast û ji dil nêzî pê pêvajoyê bibe û gavên pêwîst bavêje. Em bi vê pêngava PKK ya ji bo pêvajoya aştiyê kêfxweşin û em ê heta dawiyê destekê bidin. Cevîna çarçoveya hemahengiya Şiye li ser rewşa ewlehiyê bidawî bû. Demek berê di navbera Serokê Parlamentoya Iraqê Mahmûd Meşedanî û cîgirê Serokê Parlamentoyê Muhsin Mendelawî de rageşiyek rûda. Li gorî agahiyên medya Iraqê belav kirin, Meşhedanî di civînekê de ji Mendewî re wiha got. Ez yek ji damezrînerê Iraqa nû me û ez ê çi bixwazim ez ê bêjim. Mendelewî jî ew bi heqereta li nasnameya Iraqîbûnê tewanbar kir. Her wiha ev bu sedema rageşiyê. Li ser vê civînek hat li darxistin. Di civînê de li gel aloziyê rewşa ewlehiyê ya herêmê
مترسی و راگشیه لروجلتا ناوین و چاره سرکرنا وان هاتن نکاش کرن. لی درباره انجام جوینی ده تو آگاهی نهاتن بلاف کرن. دودار نیچه منو چه پیشکش کرن دم باش.